Warajinjiyasi umusaya kwa rosi izo twakora rosi bareba yitabasinzi bajyankore muko mukasesi yo tabanza mbirmu banza kwaki umurogo nikigambwa kuba kwatandika nkashaha mukaga n'icweka zihango rizoba 2010 byo kwa mwenda 2025 twatunga amakuru ngo murro wabarukaho omucyaro cya umtawuni ya Kizinda nagezaho natera bushenyi faya tenda yaraka kwija yatahonagayo konketo mukisha murungi yashanga bataka ababurizo nabo batire wabo agabo bariyo barazumuru na hata wundi kugambira police riyo nekorana mani urengo yarazo murwo abataka baba ari umwanya ugu bashobora ko murro gwatandika kambere ndi amashanyarazi mbaje tinku ya amashanyarazi ndi yakureba TV ngo ya amashanyarazi tinku ya amashanyarazi ndi yakureba TV atfunamara bagira ngo umanyi wa mama cyayi harya kusi ogogu hati nsasu bwogu kujya no friend wanje nyaha amashanyarazi nyenza nintaragaza kunaza kwika kuno nishanga na hanu hasi yanwe narugayo hataka hwiro na 5 minutes nishani intaragaza usanga hari yakusi hati yantandika kushoza bintu no twatere dusa tukagiye no kujya kushoza byo mu kishenje onjani no mwakireba business zo mzaza cyabunonga ito tabana ibabine business haro miso hati ngabani warakabiza kurazo muro speed uko muro gwa sinama sima police iza kutuyambaho bakatwa nsaba government dire ko atara musizo gwa yasha business ya man munonga waraginodreba yasha abataka bagezaho kucungura ibintu byaba biri mu majuga abantu konko mu rugwa basinga mani n'ibindi bintu ebyabirimo billion na million za sente byahwerekera. This fire has got a residential house at the store of Waraj, and it is Waraj which has escalated the magnitude of the fire. So as the police is fighting the fire, the spirits which were in that store is trying to expand or increase the volume of the fire. But we are in control. We are going to overcome this fire. Domara bya waraji hasi ya neptanka byona konka echaretwa murro ninjira bwa birinka ekizubu cyaretwa amashanyarazi akuba kwataro amashanyarazi kwamyangu warajeneka kututuka kugira ngo baruka kugira ngo hisho murro hatine cyagoreta so nyone zakateka ntine shitoborisha amashanyarazi echo ati waraji yasamtumyeche Ubu bintu byahwerekera OC wa Kizinda Police Station Superintendent of Police Tumwesigire Joram yasima abantu abo murimo gubakora ndakugusima abantu abanyakizinda abo mutumago bumwe ubine abo burungi bwe cyaro cya Kizinda no harabe harwa abantu abariyo bavunana police ka police omwanya go kuteka ho gabo go gwabo no go kuvunana police. Town ya Kizinda ni town iri kusinga yo business z'amabara omuri Bushenyi district amakuru gagasha kwa Olivia na Sasra ahabwa tayari West omuri Bushenyi. Abona kiri mushawo, bora kire turakunanga turakweta.